ki kimi ki kpa jong ko Rebeka ki klem le lang bat ka haga sngi kentiu kurim jong ka boru Isak lada dei mengi khasi ngi ong kumno kata kala balong ngim su tenat ngi ong kum tan mar ngi dei khasi bat ngi ong na ka dustur jong ngi khasi ngam tim na e daw ba le ki kimi ki kpa ki himen para jong ka Rebeka ki klem le bat ka le se ke jaka ka jingai na mar na do Mesopotamia seduk kanan le se namar ba jingai nerehangi ki khasi lada jingai makna ngi ong ba ni lada mielai te milong ngi ong kum tan mar bang ide gi khasi ngi imna gedustur jangi bangim su tho i gedustur jong ka Rebeka ka Rebeka kami marwai ni yeng lembat ke perlok jong ka basenran ye ka ane tu pi kelong kumni tang namar ba kam dei kum gedustur jingi kamut bakare baka bakla kamut baki bahaying sem jong ka ki bakla ladengong bakla kamut ngilengkot jimut namar ba ngi bishare ka kat kum gedustur jingi happer thai don bon jat ki dustur ki bru ki melek kum bangi elek mangi ndah ba gapoi hagashnong jong u Isak ka Rebeka ka yo Isak ka kendo u ha lengkha ka Bible ko ong ka kali yo ne shikri jong Abraham eu ne paru ne shikri jong Abraham ong u ne de uta u Isak u kon jong Abraham kum ta Bible ko ong ka Sarah ka Rebeka ka lahir na ka ut keherna ko ut bat kale ayu ka Shem ya ka Jan bat ka tapmo ya khmat jangka bat kala tapmo ya lade nang no gami kini ka idea bani tapmo khmat haga sngi kentiu kurim le se ngi yo ka na gani khot tare ngi de pat ban sngot ho ka Rebeka ka de dustur jangka don haduk menta menero ki jaj dustur ke perthai ki batap mo iga khmat jangki ka kenthe ka tap mo iga khmat jangka haba ka mi ne yeng ka le chi jagayo ka le chi surok ka le school ne ka le trade kum kanyam Islam ki ju tap mo iga khmat jangki ka kenthe ka tap mo iga khmat jangka ngasutu namar bagade dustur jangki ngasutu yegata henrai hangi pergi khasi ka dustur jingi kamdai ka ba ngi tap mo khmat shabalai bawan ka kenthe ka si kam ju tap mo ka khmat jangka ka dustur jingi ki khasi jinshangi kam da dei ka dustur ba long habit banda spong ye khle ndai de jan spong re de ka no ka jan tap mo khle ka dustur jingi ka si ka dei bagi kenthe kan top ile ke jan kersha masuk thoi kata tenrei ban tap mo ye ga khmat ha ga sngi tho jongi ha ga sngi kentiu kurim jong ngi Kristan ki khasi Kristan ngam su tho sho balai ke long ta namar ladeng ong bangi bod ke Bible bangi bod Rebeka ngim bod ya baro ke bag Rebeka kale ladei le bangi be ya bod ye Rebeka ka bes palat mdon kam ban phong daga jan beli Rebeka
kawan show Isak haga sengi kan tiu kurim jongka ka klem pong na gajan beli ngam tip da gajan ayu ka Rebeka kawan tang baga suk palat haga por jongki mna don kamban tit jan balik ban pong di bat ban le kumele mengi Kristan haga sengi kan tiu kurim jongka ka Rebeka kalong kumtu kumba kalong man gasngi kalek kindo Isak da gajan baka jupong le se man gasngi wala da kampong le se man gasngi kapong le se hateng hagi por jong ka jing le kemen le ne por baka dagi occasion taba ka khlem le kumbangi le mangi ekan thekan pong da gajan le usrang pong ro tai pong da sut kumbai le mangi Kristan da sini u Isak u khlem le umta Isak khlem pong tai kani ga pong tai kani ga pong sut kani ga dai ga jong ki pareng ngisu shim ya ka ya kani ga fashion nagi pareng war ka jahili makanaro kada ga fashion jong ki hi ngiyo ya ka naki kam dai na ga Bible ngam ong ba ga baklaban ngam ong ba ka baklaban tap mo e ga khman ha ga singi kan tiu kurim tambah pide basluto makam dai ga dustur jangi wala dah ngimtap makana kam lele nganong biang ngam ong banga tuklar ya ka dustur jongi gi Kristan haga singi tho jingi lada piko atap tap balada ka balang ko ong ban tap tap lada ka kimi ka yeng sem ko ong tap de ban tap de bani sutu lang de bani munjur lang ke haga ke bangile namar baga balang jingi ka jingi Kristan jingi ong de ban tap ikhmat kam lele tap tang ba kam dai ke dustur jingi kasi hangi kasi nganopi ke sudai tang ke formality coba mental ong de ban tap ke jing tap khamat ke pen i ke jing burom yo shenrang ngam i ha dustur jingi kasi gumta ke jing tap khamat ke pen i ke bangi burom yo shenrang ngi burom yo shenrang hayi sem ngi burom tang bangim jui tap khmat te la yu pa ban tap ha ga singin te kurem ka chudai tang ka jing bod jingi ya ka dustur jang ki we pat ki jai pru ngamong ba bakla namar ngi ya bod hagi bon ki bentang ngi bod dustur jang ki we ki bangi i baki khamha banengi tengi ele ban bod kam bakla ban ya bod ka babha kam bakla ban bod ka basnu kam bakla ban bread ya ka Tareng ngawang pi kam dai dustur jingi ban tap mo ikhmat dustur jong Rebeka tapi ong bangi abot ya Bible no ngim klem abot ya Bible ngi klem dede bangi abot ngila le tik kumbale Rebeka le ka bes bha non kam bane khot briu non kam bane khot pajba non kam bane khawai dawai Isak bagare baka klem khawai kumbai le mengi menta ki klem khawai dawai ki klem Bible ka ong Isak ushim hang nom arab saw Genesis khot ban rupo nyo Isak yelam yaka sheke ying jan jong sara badul shim yakare baka bad kala long ke tengah jong u badul i yaka kamde kumbangi ngile Hajisha ka Rebeka badu Isak haga sngi kantiu kurim juki kalong simple kasuk hadu kata-kata om de kumbangi le mentamangi ki Kristan hagini sngi mdai kalong kaper bak lebak naga kabangile menta kabangile mangi menta kaper bak lebak naga kabagi Isak kabau Isak bat Rebeka kile hagasni kinti kurim jaki
Bala dangi ong. Phi le dangi mlek ku mangi kemut di mlong. Mano bong bomlong. Bomlong namar phi ong dag dustur jangi. Balai pat u Isak bat kerebeka long bay. Mdon kam janli, mdon kam sut, mdon kam kemi kemat, mdon kam kepa, mdon kam kur, mdon kam jai. Kisu yang munjur nado nama seperti mi aki ong lada ketrek ban lek. Tura eka. Kikot irebeka kong patre ne ban lek show ne Isak bolong tengah japa kong hoi ngatre. Ki bahayeng juga ki pa eka marwe maka bat dipro jangka. Yang chesh pi gum tak temlong pi ngi ong ngomlong namar bangit ngi ong daga dustur jengi khasi ada pi weng ye dustur jengi pi pech dustur jeng kalong bai de pech dustur jeng Abraham Isak kalong bai kalong hite Haji Shah lagi Kristan jengi borokhot kile kumbale kerebeka arliang kur kene kur nagani kur kene yeng ki manjur mda don kam pastor mda don kam padar mda don kam nong pen ye thom mda kam kade ke ji manjur jong kini ar pen ye tho de ki mi ki pase kalong hi kalong ha Bible pastor ikhlem pen ye tho brio pastor ki prophet ki noi tulpa ki apostol kini baru ki klaim pani thok brio haga Bible ki prophet testament brim ki klaim pani thok brio degar kom berkat jengi menta manegi haga spas nam go bar huai ke ba berkat tharai dei ban pani thok do pastor ngam ong baga bakala ban pani thok do pastor ka bes palat namar bangidon ki brio jong blay ki ba sharai yengi ki ba hikai yengi ki ba grup ki sop ki Spanyol ki sharai ke ye ka mensem jingi kalong ke ek badon buram ban yo ban ye tho do pastor do padar badai ki no ilam jang balang jingi tere tang namar ba ngidon ye pastor kamut ba kamlong lada mdon pastor de namar ka ye poi kha poi man ke kam jong ke yeng sem baru blay ke kam jong ke yeng sem baru blay. That's it. Haga Bible bro kowe kalau umta. Ki klempen thok brio. Apostol. Klempen ya syangka ki klempen ya thok brio ki pastor. Kinong serai balang. Namar ke syangka syaman ke kam jongi arliang kur. That's it. Ngiri berpenyar ya kerukum berkat jengi. Bala daga per na dustur jengi. Ngimde ban kim jimur dong chash nglong pe gumne gale da klema korha. No. Ngiri berpenyar ga jimur jengi le ki wai kile. Le ki wai kimle kumbangi le kamut baki bakla. Bala da ngile kumne kamut ki wai kim don hok kim don bor ban ong kini kila bakla. Jar ke dustur ilaman le kat bimon ke dustur ke betei lang ke dustur ke baya kerkulang ke dustur ke bawan rak jingsuk lang ke dustur ke baya ke bom penkelumar ke dustur ke ba rak ya ke jingsuk hak imlang saklang hak sinong ke thau hak yeng sem ngile ye kata wala da ke perne kiwe kam lele kiwe kimla ban ong bagani ke bakla tungin penyar ke jimun lada doni Kristan ki bom don bom em ki bom yok lat ban thit jan le ne ki bom ban thit sut ne ban ot sniang ban thit sniang ban yo nai le igni ke kini tang ka rong pyong church dalam le umta da kajing ja buram pi kam de shom ta ka buram bele kala dei mata kajing ja buram pi perkat ya ka ranjong ka yeng sem jo pi kar ke kurga jajopi kam dei syuk mentah ke jutang baru belai
Sebab haga Bible kalau kum ni ladam od dok sniang kumbale ke Rebekah Isak don kam bani lecha keleng man wat sniang bani wat siar don kam man khawai kas poi ka poi man kam don jing dei bat ke khawai doi ngam ong ba bakla bani khawai le la pi yo ka bha palat khot yegi projor bani bam ngam ong ba bakla ngi le kum ta ngi le kum ta ngi le khawai doi ngi le wedding ngi le yatho shongkurem ngi le bam nagawe exam che waisnem kam dei ba bakla tare le dangim yo kam dei ke kam ko bopo ola da pip le de ke jan phong sngi mlele kam dei ke bopo dalam tho hi mani kam dei ke bopo kam dei ke bagi biru ki ong yingi ke dei ke bo blei udon ye ke ban ong kata re ba don kam tam ngamong ba bakla ban ya tak mo khmat jingi no ngila ban le kata tak mo khmat jingi tamba tip ini we ba ke silong tang formality it makes no sense at all hangi khasi kam don jing mude simple ngan sa pteng pat ini jing kai spang kene ke shong kha chaman na ke ji im jong jacob